Deke sayan-sayan mekyayangan kebos bareu yak tipe kayunani de dia Anyuswari di pamaraman nenten pisan side antuk ide merem iri kering pemereman jeg pragat klasa klisik bin melat kangin melat kau bulasah pekayunan ide siang dalu yakti pekayunan ide dia Anyuswari rahina wengi jeg setateng ngutsahayang daya pangupaya dan pepekatan ide dia Anyuswari punika mincerang pepina nungilang pekayunan sane pastike sapuniki daging pekayunan idone asapuna piantuk mangdo side punika menang side raris nimpalin nebusin petakon iwayang katam kemo dari yang duaning rumah sekimud pesan angan idone yen pradene kekasorang panjak napi malih pacang nyandingin iri kuring purian riantuk sampun kebiayo pisan ide dia Anyuswari merago pradnyan semalihnya ne sampun side nguci wayang asio kabo asio reke akeh para ratune sane sampun preside
kekasorangan tuk ide dengan dalu nganti kang dayu ring tengah wengi raris ide dia Anyoswari nungilang pekayunan ngerincikan daya pangupaya sane kelintang singit pisan miji lupayane sang dia Dewa Ratu nemangkin sampun reke kaucap metu pekayunan nayo wewekanide dia Anyoswari disampuni dengan carita sane mangkin risampune langkung inganan tengah wengi punika mulingnya sarlaksana maka pemuput raris nemangkin ide nyelosang raga kadinya sarlaksana angkan itu nih mangaraga ido miji nenten jemalih ido dia Anyoswari ngetang kautaman idone jeg teko mangkin ngeraga ido medal nenten wenten ngiringan ngangge sarwa naler rikalo medal ide dia Anyoswari sampun ide nganggo miik-miikan minyak wangi sane miep ngalup punika sane keanggen busana sane anyar-anyar sampun aler keolesin punika antuk minyak wangi sekancan sane miik ngalup harapan sarau minuman selanturnyane keruntuten antuk ide
makte sekancan inum-inumane nyele bapa margine luele gegelisan pisan pemargin idone semalehnyane dahating nyilip ido memargi mula ayu mawamit umikan yaning baosang kejegegan diah anyoswari tuah mulo jegeg pisan napi malih kedulurin antuk minyak wangi sekancan miyik-miyikane